Ngapdiang sobhaya pi wei bape jakani ka report ka bade menta ka sngi ka laitrik nailar ar hajar ar phau blapen mi da ka sorkar jong ka jalami ka laya hadu ka por shipho baji men step katkum kani ka report le thu bakidon kumba ar pho prangot ki bayo thamai yakani ka jingpang coronavirus tangna po is khasil district kidon kumba ar phoingot arngut kide ki amfus khatlaingot kide ki sipai bsf bat hendrungut kide ki pajba Nari Bohoi District Sangut but now West Gentle Hills Arngut. Katba omdon uweiru ubakoj mentagasngi. Tilada khenlang baro kibru kibayo yakane ka jingpang. Habro kawai ka jala migalaya menta kila kiu syaka khandai spa Arngut. Sangut kide kibla klatno. Kibla koj baro kidon kemba arspa hendrup saungut. Kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumalani aktif kis kidon kemba hendruspa laipulai. Napdeng kini ki hendrus pa alai pholai tang napo East Hill District kidon kemba sans pa khat prangot ki sipai BSF arspa arphonreu ki pajba arspa alai pholai ki amfus san pkhandai West Hill Sangut Ribhoi District San West Gentle Hills Khanreu East Gentle Hills Khannyau West Garo Hills Khanreu South West Garo Hills Saungut South Garo Hills Arngut Habangi pej katkum kani ka report ki bakoj hapro kowai ka jalami galaya ki don tang arp khandai point arp nyo persen dang bun ki bapang banya ki balakoj hapo ka jalami galaya titang kini ki khobor khoble sibun